Dobro, jesmo krenuli? Jesmo. Ok, znači skroz iz početka. Ajmo skroz. Moje ime je Mario Grnja. Ovdje smo danas u Gospodarskoj komori Beča. Ja tu radim kao savjetnik za poduzetnike koje imaju namjeru primati učenike ili imaju učenike. To je jedan od glavnih mojih tematika ovdje. Onda sam u raznim institucijama kao savjetnik isto za etničke ekonomije. Mislim, to malo zvuči suvo, ali to znači sve što ima neku pozadinu stranu. Nećemo znati, recimo, migranti, jer to danas dan je već neki drugi pojam, migranti, ali recimo iz bivše Jugoslavije, meni posebno naravno iz Hrvatske, iz Bosne, leži na srcu, kako su sve što se tiče tih ljudi, mene često zovu kao savjetnika. Je li to samostalnost, je li je to nezaposlenost, je li pristup na radno tržište, ili je to nosifikacija stranih diploma, svugdje sam malo upetljan. Za moju osobu, ja sam rođen u Austriji, moji su roditelji došli iz Srednje Bosne krajom 60. godina. Živim sam u Beču sa sinom, mislim sam, eto ja i sin, 17 godina ima, što sam jako ponosan na to dijete, vrlo uspješno. I to mi je, moglo bi se reći, glavno zanimanje, da sam otac, pa sve ostalo je drugo normalno. Moj sin ide u školu za informatiku, znači piše software, jedna škola koja traje 4 godine i koja se završava sa maturom, ali to je isto zanat. Ta matura je naravno dobrovoljna, to nije moranje. Taj zanat traje 4 godine. Ali dobro, nećemo sad puno o ovom sinu, ja to volim tako da objašnjavam. Naravno, svima nama je jako važno, mislim da najvažnije, trebalo da bude najvažnije, da izvedemo svoju djecu na pravi put. To je jedna, za moj pojam, najvažnija tačka. Kad nas jednog dana nema, sve što je ostalo, to su naša djeca. Da izvedemo da mogu samostalni da žive, da mogu da sebe sami održavaju, da mogu da plaćaju svoje režije i da su sretni u nekom smislu što se tiče i materijalnih stvari. A ovo drugo će samo doći. I tu naš narod, ako mogu tako da kažem, naš narod jako puno griješi, puno greški. Šta ću? To počinje sa vrtićem, gdje ću ga staviti u koju školu osnovnu, onda naši gledaju, ok, najbolja škola je ta što je blizu stana, to je najbolja škola, jer tu nemam puno obaveza. To možda čak i prva 2-3 razreda, možda je čak i u redu ili nije, ali 5. razred već odlučuje možda čak i za cijeli ostali život. I to ne može se dovoljno objasniti koliko je to važna stvar. 5. razred, to je, mislim, sad ne mogu da objašnjavam čitav školski sistem, austrijski, odlučuje kako ću biti u 9. razredu. I osnovna škola je u Austriji 9 razreda. Hoću li ja ići u gimnaziju, hoću li ići u standardnu osnovnu školu, to se zove ta Neue Mittelschule u Austriji, hoću ići u Hauptschule, hoću ići, onda se odlučuje kako ću ići u 9. godinu dalje. Mislim, to je duga priča, treba pripremiti djecu od 5. razreda. Intenzivno ih pripremiti. Ja jesam savjetnik za poduzetnike, ali to što vidim svaki dan te greške i koje se greške prave nesvjesno, mi svi volimo svoju djecu, ali nesvjesno su te greške da su katastrofalne. Mi smo svi za nešto stvoreni, svi nosimo nešto u sebi, što možda nismo ni svjesni još kao djecu. Šta sam ja znao sa 15 godina, djecu šta ću, nema pojma, nećete vjerovati, ja sam živio sam sa majkom. Moja mama je bila mlada, nije znala njemački da priča, šta ću, to bila je jedna mehančarska radnja tu blizu, no, eto ti ćeš ići učiti se automehančara. Ja sam to izučio, što nikad nisam radio. Onda mi je trebalo dosta godina da se nađemo u nečemu drugom. To ne moramo djeci da pružimo, nije svako za električara, ali nije svako ni za doktora, ni za odvjetnika. To moramo biti svjesni. Ali ja imam način, to jeste mi ovdje imamo način kako izvući s djece na jedan lagan način zašto su stvoreni, iako nisu sami još tome svjesni. Ali to je jedna posebna tematika koja bi trebali sad još sat vremena o tome da pričamo. Vratit ćemo se na neke druge stvari. Bio sam sinoć na kongresu, što mi se jako sviđa, što čekam dugo godina, tako nešto, jako dugo, neka osoba da se pojavi koja je sposobna da nas sve sastavi. Taj put je jako težak, to sam vidio i preksinoć i sinoć, da Andrej neće mu biti lako, pošto smo mi
takav narod da smo iz takta kritični. Prvo kritikujemo, pa onda možda nešto pohvalimo ili pomognemo. Što se tiče takvih stvari. Pojedino jedan drugo pomažemo, ali masa ovako je kritična. I ja ću da pomognem Andreju koliko mogu, koliko on to želi, a njemu želim svakako sve najbolje na tom putu i volio bi da uspije da bude to krovna jedna organizacija. To bi ja volio lično. Na jedan profesionalan način. A sinoć moram još i tu da pohvalim, taj kongres je bio jako profesionalan, jako dobar, meni se svidilo i to što je rekao zajedno, za moj pojam je da sam vidio jako puno naroda i puno udruga koje nisam dugo vidio i da nam je to bilo jako drago. To što ste pričali isto je bilo naravno jako fina stvar, ali poslije isto taj small talk, taj izmjena, neki sjećanja, neki šta smo radili između, to je bilo jako, jako odlična stvar. I zato još jednom hvala Andrej da si to pokrenuo. Moram da objasnim malo šta se ovdje dešava. Mislim, u biti svaki poduzetnik zna šta znači komora. Ja sam imao naravno posla dosta i sa gospodarskom komorom u Zagrebu, gdje sam malo čudo, ali tu je još neki malo balkanski sistem. Neću da ih kritikujem, jako su fini ljudi, ali ide sve malo sporije i sve malo duže traje. Mi u Austriji, u Beču, mislim, isto nemamo baš neki dobar glas, ali ljudi kad dođu dobiju pomoć. Od prvog pomisla hoću da otvorim neki obrt, nešto, nije bitno šta, dobit ćete besplatno dobro savjetovanje, ovdje možete da otvorite svoje poduzeće kod nas direktno sa subvencijama i kad god dođete, znači ja ne znam ili imate problema kao poduzetnik, ali ako dođete i kažete imam ti problema, onda ću vam pomoći. Sve struke razne, mislim, to je ogromna paleta. Uzet ćemo taj problem sa učenicima ili vaša struka ili tražite objekat za svoj posao. Tu imamo mi jako veliku paletu toga, tih objekata za razne struke. To su samo jedan mali dio. Ja bih mogao čitav dan da vam pričam koje mi ponude imamo u gospodarskoj komori Beča i u Austriji normalno. A ova druga stvar, opet moram se malo da se vratim na tu večer sinoć i na potrebe od naroda našeg u Austriji i u Beču. To je, mislim, to ne može se dovoljno teško. To su tri točke koje se mora dobro razmisliti, koje nismo ni svjesni. Prvo pitanje je šta poslije osnovne škole? To mora biti, to se mora riješiti već u 7. u 6. razredu, da znam. Da se počnemo orijentisati profesionalno. Drugo pitanje, mi šaljemo našu djecu u neku veću školu, sad ću nabaciti samo neke fakte, to su recimo Handelsakademiji, TGM, HTL, te veće tehničke škole, ili idem dalje AHS gimnaziju, i tu padnu 40-50%. Znači 40-50% i naših djece, normalno. I sad za roditelje, za majke posebno, propade svijet, nije istina. Znači ima puno načina kako jedna socijalna ili mreža koji uhvati to, koji nastavi, može se nastaviti na jedan jako dobar način i opet stići do istog kraja gdje sam mislio da krenem. A treća točka je, to će biti za puno naših ljudi koji su sad već u Austriji, a koji dolaze tek. To će biti veliki val. Kako ću doći do moje neke dostifikacije, do mog diploma nekog, o tome što sam završio. Jer ja sad, ako sam recimo teoretski, ja sam električar i idem sad radim u firmu XY, ja sam pomoćni radnik, pošto ja to nisam izučio. Znači, na kolektivu sam najniže plaćen. Ali ako dokladnim tu diplomu, ja skačem u diplomi, taj znači poslodavac, on meni mora da plati po zakonu austrijskom, po kolektivu koliko meni stoji kao izučeni, kao električar. I to važi za sve struke. Jer vi se slažete u bili regale, ili sam kod električara nosim kablove, ili sam kod informatičara, ili na građevini. Evo, naši se nalaze u građevini, ista stvari stoji. Znači, doknadi tu diplomu, tu imaju jako velike subvencije, to bi bila treća tema. I to u nekoj udruzi, evo, kao što je sad Hrvatski dom, to bi mogli početi sa nekim informativnim večerima, besplatno naravno, samo moramo skupiti ljude. Moramo skupiti roditelje, moramo skupiti djecu i oni koji se vide zatvoreni u nekom pomoćnom radu jeftinom. Ja zarađujem recimo 1200 euro kao pomoćni radnik ili još manje. Ja znam u trgovinama rade žene za 1100 euro, ali da imaju sad to po kolektivu, da imaju tu diplomu završeno. Na osnovu iskustva radnog, grad Beč subvencira to jako. Znači minimalno 2 godine, ako se krećemo u jednom pomoćnom poslu, imam pravo na jedan ispit
makar usmeni, da dobijem tu diplomu. I to su jako dobre subvencije. To bi bila moja treća tema. Te 3 teme, ja mislim da svako se nalazi u njima, samo mora doći do ljudi ta tema. Mora doći do ljudi i da budu svjesni šta to znači. Na kroz jednostavan način se to može objasniti. Ali najvažnije je naravno da počnemo od djece ili djeca. Evo, uzet ćemo poduzetnike. Jedno dijete, uzet ćemo jednog malog dečkića koji je išao u osnovnu školu i završio je taj 9. razred i onda je krenuo, evo uzet ćemo opet tog električara, ali imam preko 200 zanata, ali svi se mogu identificirati, svi znaju šta znači električar. On ode 3,5 godine uči za električara, završi sa završnim ispitom, onda je taj stručni radnik električar, onda radi par godina i onda hoće dalje da se obrazuje, napravi taj majstorski ispit koji naravno postoji recimo i u Hrvatskoj. Sa tim majstorskim ispitom došli smo dotle da on može sam da otvori svoje poduzeće. Otvori i primi radnike. I sad sjetimo se unazad kako je on bio još klinac, išao u školu. I sad je stigao dotle da je on, taj stručni radnik, da je otvorio svoje poduzeće i da je primio radnike. I sad on to ide polako normalno. I sad 2-3 godine, 4 radi, ide mu posao dobro. Na radnom tržištu u Austriji je jako teško naći te dobro kvalifikovane radnike. I onda jedno poduzeće je prisiljeno, ali mislim ja to gledam kao dobru stvar, da prima svoje učenike i obučava. I sad je taj dečko koji smo pričali, koji je bio u osnovnoj školi, došao do te tačke da on prima učenike. Jer vidite sad kako se sklapa jedan krug gospodarstva. Stvorio se, znači to je jedna jako važna točka u Beču, to dualno obrazovanje. Ali nećemo, mislim, električari ili građevinu, nećemo, treba se pokazati ljudima čitav spektrum roditeljima djeci koje ima. I zato je važno da se orijentišu, to možemo i mi nudimo isto besplatno, da oni vide šta postoji i zašto su stvoreni. Tako, naši ljudi imaju neki strah ili neću reći kompleks, nego neku barijeru da odu u državne institucije, neku pomoć, savjetovanje, neke subvencije. To je tako bilo prije 30 godina i nažalost to je skoro tako i danas isto. Ali ima jako fini stvari od subvencije i neke financijske podrške od raznih institucija za dalje školovanje, na primjer. Ali evo sad moja poruka vama, ako ste poduzetnik ili razmišljate biti poduzetnik ili samo možda vam treba neka ideja ili pomoć, naravno besplatno savjetovanje, javite mi se. Ja ne znam sve odgovore na sva pitanja, ali znam gdje ću jako brzo dobiti. U mojoj zgradi ovdje sve se pitanje mogu odgovoriti i možemo odmah da je pokrenemo ako je to vama povoljno. A s druge strane, ako ste već poduzetnik i čuli ste tu moju tematiku oko učenika, uvijek ćemo naći neko rješenje. Kaže, ok, ja sam bravar, imam 2 radnika, ja to ne mogu, nije istina. Možemo samo da pričamo i sva ta procedura naravno je besplatno. Nije samo da je besplatno, nego dobijete dobre subvencije, ali ne treba naravno biti razlog uzeti učenika samo zbog subvencije, samo hoću da vam kažem da imate veliku pomoć tu. I tako, još pred kraj bi se zahvalio naravno i TH Vin, što mi djeluje jako profesionalno i tu nadam se i mislim, bilo što sam siguran da će biti još neke suradnje, a na daljnjem i moram reći da to mi djeluje jako profesionalno, taj čitav rad i taj online platforma. A Zoran mi tako isto djeluje malo profesionalan, ne šalim se, odličan je. Hvala. Hvala vama.